Ungakhohlwa kusubscribe, ungakhohlwa kulike, ungakhohlwa kungifollowa. Ngiyanicela ka-TikTok, ngiyanicela ndangithola khona ka-YouTube olaziya siyebantu. Injalo lento ngifuna kunishayela live isangaphumi le ngoma lena, ngisalungiselela koyipheka. Okay, sengiyakhuphuka ke manje, ngiyakhuphuka asamba. Ibizalene bemndeni wami sengihamba kumhlulela ukhulu. Ibizalene bemndeni wami sengihamba kumhlulela ukhulu. Ibizalene bemndeni wami sengihamba kumhlulela ukhulu. Ngiyabonga kakhulu kumnakethu, ngiyabonga bodzadzewethu kakhulu. Phela ngiyanicela ningakhohlwa kungisearcha lapha nithi olaziya siyebantu, bese niya-like niya-followa. Ngiyanicela niya-subscribe, ngiyanicela maye ngiyanithanda futhi nibahle. Ngiyanicela bantu baka-TikTok, ngiyanicela bantu baka-FB, ngiyanicela.